Sebab tu ada di kalangan kita, tuan-tuan, kita harap redha manusia. Kita tak cari redha Allah, cari redha manusia. Sampai bila orang tak akan sempurna. Ingat, 1000 kebaikan kita buat, jangan harap orang nak kata kamu macam malaikat. Jangan harap. Tapi satu kesalahan yang kita buat, orang akan kata kamu lebih teruk daripada iblis. Itulah manusia. Ada di kalangan kita bangun pukul 3 pagi nak cari rezeki, lupa pemberi rezeki. Tak salat subuh. Rezeki Allah punya, tapi lupa pemberi rezeki. Oh tuan-tuan, kita kalau cari Allah, ingat, 1000 kejahatan kita buat, jahat semua kita. Tiba-tiba malam ni Lailatul Qadar, kita angkat tangan, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Allah padam 1000 kejahatan tu. Itulah Tuhan, itulah Allah. Banyak kita cari redha manusia, tak cari berkat. Sebab tu tuan-tuan dikasih, alhamdulillah 9 tahun saya kerja sebagai seorang engineer. Gaji saya last 20,000. 20,000. Alhamdulillah, pakai mesti berjenama kan. Sekarang ni pakai baju biasa je, tapi tetap juga rasa seronok. Sebab apa? Berkat. Saya kerja QA manager tuan-tuan. Barang masuk incoming, kalau reject, saya responsibility. Sebab production tak boleh keluar, dia salahkan saya. Barang tak boleh masuk, reject. Tu lah sendiri. Saya kenapa? Barang tak boleh jual, saya kena. Tak good quality, saya kena. Saya buat macam mana tuan-tuan dikasih rahmat Allah. Bila macam tu jadi tension tuan-tuan. Tapi alhamdulillah saya boleh survive. Sebab apa? Rezeki Allah punya. Sebab tu kita ni tak yakin dengan Allah punya. Kita duk rasa manusia punya. Yang penting cukup. Kita ni banyak-banyak kita tak pernah sebut alhamdulillah. Gaji 1,800 tak syukur lagi tuan-tuan. Ada tak sebut? Tuan-tuan bayang ni, tak pernah pun nak sebut alhamdulillah. Tapi banyak tak sekarang. Sebab apa? Kita ingat manusia punya, sedangkan rezeki Allah punya. Sebab tu Ramadan membentuk orang yang sabar, orang yang amanah, orang yang jujur. Tapi banyak kita lepas Ramadan tak ada jujur dah.